Nimbano rasyumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Ano to? Apa yung dalranak mo na po? Sika tinagtiro ka nag-iti ba to? At na siguro palsi itmo niya. Awan na po. Ah! Awan ti basol ko! Awan! Awan ti sa bali at tao dito, inuti sika! Sak! Ha! Victor! Sak, tinang batukan ka! Aniya, nukasta. Sika nga ron ti pagikarwag. Sak, tinang batukan ka! Sak! Aniya! Saan? Sak, tinang batukan ka! Sak, ti do saan? Saan nga iso? Sak, ti do saan? Awan basol na! Wala! Pumanaw kayo iti sagok, salbag kayo! Panaw! Pasensya ka na. Si kamot ng tinaglakam iti naramid ko. Nakusta? Sika tinang tiro kang kuwana iti bato? Pinalsiitak. Dakas da dya tawalan do. Ha? Apa ya pinalsiitan? Ganabon na. Kabusor ko ida. Kat intong dumakalak. Balang ton ti agdiso iti ulo da. Saanan abbala ti palsit ko. At bata pa'y Victor. Agi na natabiit. Sakbay nga ituloy tati agsagad. Auntie? Auntie? Apa yan ako nam ngawan pa di ti dito simbaan? Talaga nga awan padi ditoy. Ngamin, nagsaruno apim mo sa iti padi ditoy. Idi damo, nakita dalatan iti idana. Saan sa kanon anak kariing? Wano, tayo nga'y bangungot ako nada. Kat timaikadwa, kas jaman matan tinapasama. Anya? Wan, ngam adda ti sayang gusang idi. Asa bali kano tiin patay da. Anya ngay? Addan sa kano nang patay kadakwada. Jak amo, no kasano idin tinapaspasama. Jak amo ti talaga nga istorya. Ta nagduduma matimang manggag ko idi nga ibagbagada. Anya? Dayta ka di tiga po na? Ngaging nga itakat awan pa'y padi dito eh? Wenkat nga taa, Victor. Jak masigurado no kasta. Ngam, kasta nga minti ibagbaga ti kaadwan. Kastagayan? Wan. Ala, ituloy takit din ti agsagad. Nakalpasan ti itutulong ta dito simbahan nga agdalos. Mapanta iti tanem ni apong mo akulas. Wan, auntie. Agyaman na, tayo singasin niyo dayta. Dalmas lakay, malagip ko manan ti kalapaw ta. Kasano itanday jay? Bay ampay laeng. Bayan ta? Amangan lumadadaal, tawan tag nanaad. Saan? Anya nga ta no ilakotan ti dagaan nagsaadan ti balay ta. Ay saan Papanantan nga'y no bilang ta saan na ta nakasapulan ni Elizabeth. Di agsublitan tumot la ijay. Ha? Kun maysa, no awan tanton ito'y abiyag, kukwan tumot la ni Elizabeth. Sa bagay Iso adita ilaklako bakit? Sayang man. Apong kulas. Agda kami dito'y abay ti tanem mo. Umayda ka sa rungkaran. Victor. Apong. Sika lang ti pamilyak. Ngam napukaw ka pa'y. Ngayon baglakid din. Tadadaan ti Ella kan Mang Ignas. Isuda itan ti makuna pamilyak. Victor. Kat inton dumakulak. Balsek dagiti nang patay kan kaapong. Balsek ida. Kakadwa man nalon. Inurnong kayo amin.
Nagsasarita tayo may papaniti kataltalunan. Kumusta dagiti pagay? Ken dadto mapayamulmula. Agyaman at ngarod no kasta. Taybagak manan kada kayo. Ited ni Don Simon ti umno abingay tayo. Iso asayaten tayo kumatag trabaho. Hala, agyaman at ngarod no kasta. Agan anos tayo nagtakuma. Tawan mo't ngarod sa balay. Apapanan tayo. Ken sana balay. Ta nasingpot mat ni Don Simon. Ken saan abwakaw. Amo na kayo ba? Apanunutan at trabahator na. Ay, uy, maganda. Dunyani pa, kabuting mi. Wasak mi. Salaan nyo lang to gali na. Tapno makakinawatan nyo. Talo kontrayan nyo. Talaga gumura. Sige, kakadwa. Agyaman agmanan. Ituloy tayo, ti agtrabaho. Kumusta mo tan dito ranchaw, Mandaw? Nasayat, met, mangignas. Kas makita yun, met. Adulat ka na dito baka. Emin kit, umadaruda, met. Agan anak mo, dagiti datuma. Nasaya at nga raw. Da kayo dito ranchaw. Kumusta kayo matay? Ay, kit, met, latamit, ah. Adala, parikot mo datuma. No, dati, may dito, dagiti pasurot na senyor. Walam lang na sino da nga ari dito, eh. Ang partida lang tariti baka. Ay, talaga parikot dagiti at tao. Lupay kasta, saya atin nyo latati trabaho yaw. Bayaan nyo, dagiti pasurot na sinyaw. Aramidin da latati kay kayat da. Isodan to timang sungbat, no bilang, tamatiliwan da. Nalain ka, Victor. Nalaka ka makasursuro. Kanayon di pa nag-practice ko, Ante Ella. Iso papanan na ngay, nga di makasursuro, ah. O sige, patarayan ti kabalyong Victor. Ngam di mo unay, ah? Sige, Auntie. Hi! Di mo unay patarayan, Victor! Alwadam! Nakadayon. Hi! Ya! Ya! Surutak ni Victor. Ya! Victor, talaga nalaing kan nga agpataray iti kabalyo, ah. Kabal naman, naging kay Jay Turod. Uwan, Auntie. O sige, agi na natapay dito'y, ha? Agtugaw tapay. Napintas na talaga dito, Auntie. Magustuak dito iturod. Wala. Ante Ella, naglawat yung asyenda niya. When mat? Kukuha ka di amin ni Don Simon Dagita? Ha? Siguro, inag-agaw na dagiti daddo maadagan niya. Anya? Pagkunami ka dahita, Victor. Kasta timawatak, Auntie. O, naikan. Ubing ka pa ilaan. Ngam no anya laditan ti pampanunutam. Makawatak, Mat. Mawatak dagiti mapaspasamak. Anya? Sika talaga. No anya laditan ti bagbagam. Dagiti pamapatay ang mapaspasamak. Mawatak amin, Auntie. Victor. Dagiti gagayam ko. Kas kanyak. Biktimamat ti pamiyada. Nilando akadalak. Pinatay dagiti managdakdakas ti amana. Ni amin. Pinatay damot la ti amana. Anya? Katsak. Pinatay damot niya apong kuakulas. Victor. Saan nga ta tinang patay iti amadalando kan ami? Kat isumot lang tinang patay kini apong kuakulas. Ubingak nagpaiso, Auntie Ella. Nga makaawat akmat. Kat amok pay. No asino day tamang mapatay. Day jay abat. Anya? Ay, Victor. Di ka agsasaw iti kasta. Abangan no pa kaisagmakam.
Di mo ibagbaga iti sa bali dayta, ha? Amangan no dumanon ka ni Bart. Kat anya pa iti mapasamakan ka. Iti dayta na ibagayo, Ante Ella. May sa dayta na pamanetnek. Ani Bart ket kriminal. Victor! Kumusta kan, Ella? Apay, di nakadimat kailiw. Anya? Apay ko makakailiw ka. Gaputan mo, akayat nakmat. Anya? Ha? Anya akayat ka? Saan ka akayat? Amon, Ella. Kayat ko akit kitaan day tarupam. No kasta ngagpungpungtot ka. Pumimpintas ka, akar-karo. Anya? Mayayok amang buy-buyay ti rupam. Ella, agawit ka ni di mansyon. Gatinton sumangpot da senyor. Ibagak ngagkalay satan. Anya? Anya akalay sa ngay bagbagam kat awan mat relasyon ta. Isuwarod nga agawit ka ni di mansyon. Kat agkasilidtan. Sasawam! Bart pang ngaasim. Pumanaw kan. Tado pa'y taramida. Dinaktaktakan. Si Kamat. Kaslagi na kayo. Amok. Siyak ti pampanunutan tunggal rabi amaturog ka. Kat kastakmat. Pampanunutan kamat. Ay na. Anyan ti kastoy atao. Malaaw-laawaksan. Ay na. Sige, Ella. Saan ka persanita? Ngamin. Amok nga gayat kamat kanyak. Kat oray ti gundaway. Asikanto ti umasidag kanyak. Urayok dito idadya kabusor ko. Nakasagaran ti palsiit ko. Palsiitak man ang timuging na. Di pa'y na di mulagat na ti matiruan. Hey! Nagmayat ka ta sursurunan ni Ella. Ore lalo mablabasit ti tingting na. Anay ko! Timuging ko! Anay ko! Nasiputak tinagkapuan ti bato. Iti day jaban da. Paltugan ka. Jablo ka. Natay kamot ngatan. No asino ka man ngaglamlamang dita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ella, kanal buong ti paltog ginangag ko ah. Asino tinagpaltaw? Ay, diyan mo, Mang Ignas. Amangan no ni Bart. Amangan no adda pinaltugan na iti dalan. Anya? Asino ko mati pinaltugan na? Diyan mo. Ay na. Sapay la kumata nagpaputok dalaan. Ay daytay awan ti pinaltugan dataw. Agyamanak, saan ka natamano ti panagpaltog ni Bart? Napuntak man yung timuging na. Ti ammo na nga takot natamanak iti panagpaltog na. Iso aday-day, napanen. Intol man minsan, ti matanan ton ti palsiitak. Intol madamdama pero marak dito eh. Aglamangak pailahan. Ponya, nalpasyon tinangibaunak ka na kayo. Ayan ti kwarta. Ato'y boss. Kasta, ito diyo amin kanyak, ti masingiran nyo. Natulog kayo matgayam. Ne, adang dordobel. Amaan mo sino daytan. Siya kung ti mapan mangilukat iti gate, alam do. Madam Anita, Senior Simon, da kayo? Juan, ala, bagkatam amin da ito yung maleta mi. Juan, madam. Apa yan nakagulgulo dito yung mansyon? Salbag kayo! Mabit lang, madam. Tabaw nagdagiti kakaduak nagdalos dito yung mansyon. Ha! Mananggundaway kayo, matanya. Amo yung awan kami, ngam di kay agdaldalusan. Tanya, ti kayat yo, matangtang danan latan. Di mat ngamin umay dito ni Ella, madam.
Ijay matlatan asyenda tayan na. Anya. Kaya't ko atayabam ni Ella, Bart. Jak kaya't tinakawarwara. Ala, agi na natapay mataan ita. Bayang pay lang ti agunget-unget dita. Agi na nata, tanabandog ta nagbiyahe. Masurunak nga rod dito'y mansyon. Agasam? Nakawarwara? Apay, anya tinararami dagiti tao dito'y napanawan. Sana bale, tagdalos damat lang. Alakit din. Agi na natapay. Anya? At danda senyora kan senyor? At dadan? Wan Ella, pasok-sukon na kani madam kanya. Ala, umaykan. Agkasakaytan iti kabalyo. Anya? Ay saan ah? Jak kaya. Ingkan, ta sumaruno akon. Aggidang ta kano, kuna ni madam. Isong umaykan. Pagkasakaytan iti kabalyo. Tapno na dardaras tama kasangpat. Basta jak kayat. Kabalak tag kabalyo. Inak mangirwar iti pagsakayak. Jak kayat ti makiangkas iti kabalyo. Kakadwa, ipakaamok Addan, dagiti amo tayaw. Isuadi kay agtugtugaw latan. Wen! Agtrabaho tayaw iti ustaw. Tapno maayatanda. Nalawag ka day? Nalawag! Kakadwa! Nalawag! Madam, kumusta? Kumusta taropam? Anay ko. Madam, apay ngay ngagtong baka. Anya tinar aramid mo? Apay nga nakawarwara dito'y mansyon? Ha? Kuha, senyora. Sa anak anagtali na dito'y mansyon, kabayatan ti kadayo ijay Amerika. Ijay asyenda tinagnaedak. Ngamkit di, umayak agdaldalos dito'y. Apay nga rod nakawarwara? Dabart, ma'am. Isuda tinagiwarwara. Takastada mo't ngamin. Di damot agidalimanag. Ala, agurnos kan dito'y. Agawam, salbag kayo kit di amin. Awan pa'y serbiya masusweldoan. Oo. Senyor, adda kayo magkayamain. Kumusta kayo? Nasayat la Ignas. Ala, ika mga na iti kabalyom, tamapantay di turod. Uwe na, senyor. Sige, umuna kat sumaruno ko di turod, ha? Uwe na, senyor. Nag-resl di angin, makapasalig bukag. Nagmayat. Senyor, kumusta ti panagbakasyon niyaw? Nasayat na Ignas. Iniliw mi iti husto di anak mi. Tasta ka day, senyor. Talaga mahiayo at nadak dito turod. Ngamin, makita dito dagiti kataltalunan. Nagmayat na buy-buyan. Senyor, Nagmayat, apoy-poyaon, tinakalawlaw ang asyan. Sapay la kumata di na kinusitan bay. Taiti ka nito ang mapasamak dayta. Ikatan kan, kas pasorot mi. saan, madam? Agtalag kayo kanya? Manunatawan na nagkadkadwa tayo. Ita, pagdwa-dwandak pa'y? Sa nakakontento, iti dayto inyawat mo agatad, Bart. Madam, pasensya kayon. Ngam ibagak tipod no. Kinisayan mi ti kwarta, naglakwan mi ti espesyal amula. Ngamin, nagaliwak say kami, mat. Kan, manulang matinaksay, madam. Makitam, naglawagan ti amin, Bart. Kinusitan nak? Saan ka ang mapagtalkan? Mapagtalkanak, madam. Dahito lang ka. Guston! Oh, Ngamjak kaya't ang maulit ti panagkusit yo. Nalawag!
At iti danom, sir. Agyaman nak. Anya tinagan mo. Victor tinagan ko, sir. Kaswa na singpet ka nga ubing. Talaga na singpet, senyor. Ket no iso ti katulungak dito'y dakkel abalayaw. Dito'y asyenda. Kaanakam ka di, Ignas? Wen, senyor. Wen, kaanakan mi ni Victor. Kasta? Madlaw na singpet Wala, senyor. Nagagat Nasayat nga rod no kasta. Kasta ti kayat ko nga ubing. Lukasta, saanan nga umay dito asyenda ni Ante Ella, Mang Ignas? Adang tugon daway nga umay sumarungkar. Kasanumot nga men. Nagsublay dagiti amo mi. Iso anas ken apag Serbian na ida. Sa bagay Apay, maikawa ka, balaw? Nagrona ket dua talatang nagdaldalos ditoy. Saan mo't kitdi, Mang Ignas? Kabaalak mo ti amin na trabaho ditoy? Wala. Di kagda nagbaraw. Sumarungkar to mutlaan ni Ella. Makitsanda ako. Simang pwede nagiti amo mi. Kat masapol nga ado ti makan anak kapundo. Dito yan. Ija banda. Ija ti papanak. Bumatang kayo itinatag. Natang dito, itinatag. Bumatang kayo. Nana Sela? Nasaan ko? Nana, aglak ko kayo itinatag? Pungod, Ella. Nabanugak ang mga isursursur. Iso ang kabayatan ti panagininan at ito'y ilaklakong matan Kasta ka di? Kat, kumusta kayo, Nana? Ay na, nasaya at mat malaasang ko. Kat sika, kumusta kan? Nasaya at latamat. Simang pretenda senyor ang naggapu iji Amerika. Iso nga ijayak manin mansyon nga agnanaad. Kasta ka di? DJ abay. Dinak mabalin na pagaramidan iti dakas. Gapu tada senyor ti makalaban na. Sige Nana, makitsandaak pay ha. Saan kami na mabalin nga agbayagak dito tiyandaan? Agungat tumanan ni senyora. Ay uwan balasan ko. Alamapan kalata. Taipay-bus kumatan. To'y lakok anatan. Mapanak iti balay da ami. Sarong karak man tigayam ko. Sapay ko matamadanon ko. Tabit na, kasi kang ubing. Sige tayo kayam ni Ame, saan ka day? Wen, Shak. Umay ka. Nagkasakay ta dito'y kabalyo. Ta mapantay di balay da. Anya? Umay ka na! Jak amo ti balay da. Da ito'y tay dandanin ang gundaway kan ko na. Umay ka uno saan? Ha? Ano ka day, hindi mo amo ti balay da Ame. Sana po, jak amo. Sige, nasa pulang ka na. Hey! Sayang. Pinalsitak ko mamanong timoging na. Jak namin nakapaglamang. Gaputasi doy ganitay. Aglayo na ko ni tibalay dami. Rimuar manan ni senyor. Lapan manan ija asyenda. Pag-aayat na tagyayan ijay. Kat nimat senyora Anita. Rimuar manan. Nalabit anapan manan na kisugal akadwa na dagiti gagayam na. Aginanak man kit di. Nabanuga ka naglaba. Sino nga taday tagtok-tok-tok iti silad ko? Ringwar mat amin ataw diti mansyon. Agraman da bad. Inak man ilukat. Ella! Ha? Kunak man no, ringwar ka! Saan? Nagsubliak, gapukan ka. Pastrakan na dito silad mo, Ella. Asarita ta. Saan? Tsakayat! Pastrakan na ka di wano saan. Wano amangan. No kayat mo, ay duron ka. Di ka kaya tapastrakan dito silad ko, Bart.
Pumanaw kan. Agsarita talang. Anya ka kadi? Diyak kayat. Ilak ko matlaan dito eh. Bart! Open na ilak mo diri daw! Ella. Diyak kong makauray pa eh. Kung ang Ignas, nas ka na purosan ka, nunaloom kan, tapno nasamsamit ka. Ngam diyak kong makauray pa eh. Kat uray purosan kan ata, awanan yaman na. Nga uray nasugpat ka, akas iti kinuna ni Ignas. Ops, di mo gamden taglibas, Ella. Pas! Salambag! Kumaka nila! Pas! Amay! Boss, anya ti mapaspasamakin ka? Takas lamaur uraman ka. Imawag ni Madam Anita, boss. Surutan ta gano, edi sugalan ngayon na. Anday. Abang boss. Ang tapis kamatan. Salbag ka. Dahil talagayan ti bagam. Ngun kunamlan maur uraman kan. Boss. Ella, saan ta pa inalpas? Subyan kan doon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Salbag. Naaba ka, Bart. Di kwarta. Ayan na. Atoy, madam. Masapol ang mga bakak ita. Saan amabalin ang mapukaw ti kwartak adakal. Bart, di ka pumampanaw. Sublatan na to inton madamdama. Juan, madam. Tulungan ka. Parang mga bakan. Senyor, at ti kapeyo. Pagyaman na kaila. So, di nung tinapanan ni Senyor Ram. Idi kalman pa na ang arimor, senyor. Kat sinurot mat na Bart. Kasta gayam. Sa dino ka no ti papananda. Iti sugalan, senyor. Dahil tala ti paglainganda. Kumusta nga iti anak nyo? Apay ati yung insurot dito Pilipinas. Talaga ka di nga ijay Amerika ti pagnaudanan? Juan, saan mo lang nga masikaso ni Anita dito eh. Gabutan agadumot ti pakakumikuman na. Senyor? Masay-sayatan nga ijay Amerika ti ayan ti anak mi. Gaputa kabagayan na ijay. Sana baybayan ti kapsat ko. Addan tumatlagundaway nga inkay alaan, senyor? Juan, dumteng to dahi tagundaway. Ang ganda ita. Sana palubusan ti kapsat ko. Ano pa kasta, baybayaklatan. Sana bale, tadi damot baybayan. Kaya't ko ang makita ti anak nyo, senyor. Dumteng to dahi tagundaway. Daak manin dito ayan ti tanong mo. Apong kulas. Ipakamok manin kan ka. Anasayati ka sa saad ko. Naragsakak. Gaputad dalat tamang ipatpatag kanyak. Damang Ignas. Nupay kasta. Jaklat na malipatan tinapasamak ka apong. Balsek to, tinangpataykan ka. Naalak amin na napatag kanyak. Ikabil ko amin itibag. Kalpasan na. Dalo sakto'y kalabaw. Ha? Anya day tanat nag-itikaws ko. Ha? Tay ladawan ti inak. Tay inted day di apong kulas aladawan tinak. Ladawan na ka na day to'y. Idisanak pa'y anay pasngay. Iduling ko ka na. Tapno adda pa kalaglagi pak itiro pa tinak. Wan, saan ko ngay pupukaw day to'y?
Pasensya kayon Singaon kayo iti panagtugtugaw yun dito hardin. Apa, Ella? Aday bagang? Senyor, jak ko man ibaga dayto amangan ngamin numaulit. Panya dayta? Maipapan ka ni Bart, senyor. Ngamin, kaya't nakagundawayan. Anya? Agpakada aklaangan. Ijailangan asyenda ti pagtrabahwak. Ngamin, mabutanak. Ang mga nagbaligin ni Bart amang gundaway kanyak. Anya? Namin anon agundaway akayat na akasta ti mapasamak. Ngam pagyamanak, tasaan apulos ang nagbaligi. Kasta gaya ma. Senyor, kaya't kun ti pumanaw diti mansyon. Ijay la ko man asyenda ti pagtrabahwak. Sana mabalin nila. Sigan titaltalkan mi dito'y mansyon. Iswa sana mabalin na pumanaw ka. Mabalin mo tamapan kay Jacinda. Ang dito'y mansyon ti kadwa na pagtalinaydan. Di kagdanag. Kasaritak ni Bart. Protektaran ka, Ella. Gapo, tanapuno ka iti pamilyami nga agserbi. Victor, daitamanen palsiit mo tias asik aswam. Talaga saan maisinakan ka dayta palsiit Wan, Mang Ignas. Napatag kanyak dayto palsiit. Pangus-usaram nga iti dayta. Tumatayab? Saan, Mang Ignas? Us-usarak iti tawa kabusor ko? At kabusor mo? Ha? Ikwa. Victor, denggam to ipagak. Liklikam kumatiriribo. Wenno ti gulaw. Jak kayat makilablaban ka. Jak kayat nga dakabosor mo. Mang Ignas. Agsingsingpet ka kuma, Victor. Nasaysaya atay awan ti kaap-apa. Nataltalinaay ti panunot. Maawatan na kaday. Wan, Mang Ignas. Ti panagadal mo, ti panunutam. Ta para matlaken ka dayta. Awan ti sabali ang maisagot iti dayta. No ti sikalaeng. Wan, Mang Ignas. Senyor. Bart, kasano ti kinapudno mga agserbi kada kami? Napudno senyor. Nabayag ako nagserserbi kada kayo kini madam. Ket amo yon, no kasano ti kinapudno. Okay, manak no kasta. Ket gaputan na pudno ka. Amok nga ron nga tungpal ka iti bagang. Anya dayta, senyor? Aday pulong kanyak ni Ella. Ket amom dayta na ba nagbart? Diyak kayo tapagarambi damit iti dakas ni Ella. Napudno kada kami ngagserbi. Ket kasopabak ti kinapudno na kada kami nasken mat aprotektaran ni. Senyor. Baybayam ni Ella. Tagserbi kada kami. Wan, senyor. Ikari. Sige, inako. Ella. Agyaman ka. Tanatulnog kadag iti amo tayo. Tanusan. Talaga agun udin ka kuman. Anya? Sayang, boss! Sayang! Dita kayon? Jak lakit di itulok nga agbaligi ka kanyak, Bart. Jak itulok. Albans Residence. Hello. Hello. Kasaritak ko man ni Simon. Nathan. Ay, mabit lang nga po. Tain nakayaban. Ay, ni, isumot gayam daytan. Senyor, telepono. Oh. At iti telepono, senyor. Hello? Sino na ito eh? Hello, amigo. Kumusta ka? Ni Rodrigo dito. Rodrigo, kumusta ka matan? Masaya man, amigo.
Inawagan ka, gaputa imbitaran ka, itong Sabado. Imbitarad na? Well, amigo, kasangay ko itong Sabado. Iso pangasim, dumaray ka ito. Ariglado, amigo. Dumaraya. Namnamam day na. Bun Mang Ignas, imbaon nak ni senyor dito asyanda. Tao may ko ibagakan ka, ako yugum ka no inton Sabado. Ada pa pala nyo. Anya? Dumaray kayon sa kano iti paskan. Agpaskan ti may sa nga amigo na. Aya, mala kuyugan. Dagasem to kano iti malam inton Sabado. Dagasem iti mansyon. Wan. Ay, wan gayam Mang Ignas. Kumusta ni Victor? Aday jay pagadalan. Nasayahan matlatan ni Victor. Ipaspasnek na ti panagadal na. No, ada maitulong ko iti panagadal na, Mang Ignas. Di ka bumdang amang ibaga kanyak, ha? Wan, Ela. Katagyaman na. Si dada anak at tumulong para iti panagadal ti ubing. Magyamanak manan, Ela. Nakapalag ka man. Tadi no di papanam, Simon. Maraya kiti pasken ti may isang amigo. Sigurado am laang apaskan ti papanam. Tanya ti kayat mo asawan. Am-amo kan, Simon. In kamanin agbabae, saan ka di? Anya. Anya ti katawaam. Talaga man nangimon ka, Anita. Sabagay, kasano nga na di ka agimon, ket. Katanya! Kita man talangam. Balka siya kan, Anita. Iti kanitong agbabae kamanan, Simon. Ammumon ti mapasamak. Anya. Laglagi pam. Imulam iti panunot mo dayta. Sinsyakan, senyor. Kayat ni Victor ti sumuraut. Masyanak mal. Iso ngayon surot ko na. Awan parikot iti dayta. Ala? Aglugan tayo ni Tico Check, kamapan tayo. Uwan, senyor. Umaikan, Victor. Uwan, Mang Ignas. Sige. Umaikan, aglugan kayo. Victor, di talikod ti pagtugawam. Ta dito'y sagot ti pagtugawam. Uwan, Mang Ignas. Umum ka di, Ignas. Papaero iti tayo jay ng amigo. Pagdag mo tayo jay. Ano ti sa Nikwan? Nalawa ti Tagana. Uwan, senyor. Damag kumay at talaga abak ng dadya Rodrigo Basilio. Kan iso ti akin ko iti rancho di tabangira bantay. Ano tayo ta? Ngemjak ito mo, Ignas. Aha. Anya ti di mo itulok, senyor. Jak itulok nga dapay nabakbak nang ngem iti siya. Ha? Artapak ti kinabak nang dayjay nga amigo. Senyor. Dumtong to dahi ta tiyempo, Ignas. Nga amin na kukwa ni Rodrigo Basilio. Kat kukwak matan. Anya? Panaragsa ka pa nagkasangay mo, amigo Rodrigo. Agyaman na, amigo. Pagyamanan ni Tita Darayo. Ko, di mo tan matimtimag day takadwayo mo ubing. Ah? Kaman? Rodrigo, agkakaingas kayo man iti daytoy nga ubing. Anya? Huwag ngagpaiso, amigo. Agkakaingas kayo man. Amigo, ang mga anak mo mat na ito'y itirwar. Agang angawak lang. Huwag nagpaisaw.
makaingas na Rodrigo Basilio ken Victor. Oh, napauli magtay-matan. Amangan, madi matirik nayo iti angaw ko. Ako. Saan man? O alamangan kayon. Ito'y pa'y dagiti makan iti lamisan. Una, amiga. Kat agyaman na kiti panangawis yung kanya kini daytoy akasangay ni amigo Rodrigo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado ka apas kan tinagturungan da. Wan madam, sinurot ko ida, aging gay tinapananda. Kat pudno apas kan, gaputa nagadumat ti tao. Kasta. Nakita pa ay sinabat dada senyor. Nasayaat nga rod. Ala, agrobwat kayo, Bart. Rumwar tayo. Intay agsingir, iti pautang. Wan madam. Kalpasan ti panagsingir tayo kadag iti pautang ko. Aglayon tayon iti sugalan. Kayat ko ti sumubot iti daytoy agon dawan. Kumusta ka, amigo? Damag ko ngagtultuloy ti panagbaknang mo. Okay, okay. Natural, amigo. Nung nagagati tao nagtrabaho, natural at bumakna. Putno day ta, amigo. Good si ka, amigo. Agnanayon lata mo tabaknang ka. Bilibakan ka. Sala ka baknang, amigo. Adalabasit sa likod. Ay, tapi madingaw galim, tanga pa kumbaba ka laon. Hugnati ko na, amigo. Basit lang ti sa likod. Iso asa anak met aday tay makula abaknang. Di ka man, amigo. Naglawat ya siyendam. Ado ti sa nikuam. Kinadapay ratsyong. Ado ti negosyom. Sao nga amin ket ko. Kukwa ti asawak ti damduma. Isumot laday ta. Kukwa ti asawam, kukwam matlaan. Sa bagay, malamigo, uminom ta, naimas ti arak. Buwan, amigo. Katagyaman na ka. Talaga naimas to'y arak ng pasangong kanya. Ala, di kayo babain. Mangan kayo lata, ha? Ado ti makan. Nang runakan ka, Victor. Wan, ma'am. Ignas, si kanti makabmo, asikaswat kagiti daduma sa nga ili. Uwan, ma'am, agyaman kamay. Victor, mangan ka lata, ha? Wan, ma'am. Sige, panawan kayo pa dito. Mangan kayo lata. Mang Ignas, nagsimpet da gaya man niya. Uwan, nasingpet da. Apay ako na dahil nga kakaingas kami ti asawa na. Uwan nga raw, Victor. Kasla agkakaingas kayo matkin ni Sir Rodrigo. Ni apong ko akulas ti kayong ingas ko. Ha? Kung na di apong kulas, iso ka no ti malaki ti tire. Uwan, pudno day ta. No kasta, agkakaingas nga rod da Sir Rodrigo, iti day di apong kulas. Ha? Magan kakit day. Noan niya laditan titamtamagam. May saak manin bitoy. Napanmanin na kitang daninanang. Ay, di namot ngamin kayat ama kitang danak mat. Agyanak kanulatan diti balay. Ami? Ha? Lando! Lando! Si Kamat! Uy, umay kasarukaran. Napanak iji asyenda, angam awan mat ni Victor. Iso ko mati kadwak itamang sarungkarken ka. Oh my God! Agtugaw ka dito kawayan at tugaw. Palpaliwan ka itay Ket nakatugaw ka dito parangan nyo. Kasla naunag ti pampanunutan. Ninanang ko. Maasyanak namin kan ko, ana. Ami?
Apay nga taakas dyan ni nanang ko. Saan nalata maika ti panaglidliday na? Kat nabayagan anatay day di tatang. Kasta talaga no ipatpatag mo tinagpukaw. Saan mo malipatan? Kas kanyak tunggal malagip ko day di tatang ko. Maligaya anak mat. Napapatay mo ti ama kami. Pinatay dagiti awan puso. Dagiti jablo. Lando. Saan nga gnanayon nakastalatan? Addan tumot aldaw da. Ha? Kas ka ni Victor. Kaya't kumot ti bumalas. Balsak mo't dagiti tao ng patay ti day di amak. Anya? Ket sika. Awan ka di ti plano mo agibalas. Kwa? Masyak. Talaga na imulan day tayo ti panunot ko. Agibalas sakmat akas ka ni Victor. Wah, Lando. Insuro day di tatang ko. Asaan ka no anasaya at ti bumalas? Nasaysaya at ka no nata, nagtalinaod ka anakalma. Anya? No agibalas ka. Amangan no may sagmak ka. Kasta ti ko na day di tatang ko. Ha? Iso asaan anasaya at ti pampanunutem, Lando. Maditi agibalas. Saan anasayaan? Gay, nalpas kon anadalusan ti tanong mo. Pasensya kan ha? Italamanan anak ka umayak. Nyam, di ka agdanag. Kanayo naklapta nga umay amang dalus iti tanong mo. Dagiti anak mo. Nasaya at dalat ta siguro. At daday tinasayaat nga ima. Kat idawdawat ko iti Diyos. Asapay la kumata nasaya at to ti masakbayan na. Agpakadak matan, amigo. Sige, amigo. Katagyaman ak iti dadarayo. Agyaman akmat iti panangimbitar mo kanyak. Akikita tayo tumanan. Iti sabali akong taway, amigo. Oo, amigo. Sige, Ignas. Victor. Agyaman akmat. Itikal tayo. Nagpakada ka ngayon, sir. Victor. Agyaman akmat kakata si Morga. Sir? Ala, amigo, agpatuloy kamin. Galano ka. Iti panagmanihom, amigo. Mabit lang, sir. Umayon. Ay na, awan ngamin kaduwak dito yung mansyon. Rimwarda amin. Iso nga ako nadagos ti mangilukat iti gate. Antay ta. Sir, nailukatan. Pasensya kayo na. Jak ngamin nangag adagos ti busina yo. Adak ngamin ijat kusina. Ala, awan ka di pa ni Anita. Awan pa'y mat, sir. Saan da pa'y mat asin mangpet? Kadwa na da Bart. Anya. Kanayon nga dapag nada. Pamuklatan, kaya aramidin da. Bayamon. Senyor? Sige, aginanak pa ela. Sige, senyor. Anyan, dagito nga agasawa. Awan bibiyang da iti tunggal maysa. Ay, inak agluton. Amangan no sumangpot ni Senyora Anita kat agungot manan. No awan masangputan na amakan. Salbag, nabakak manan Bart. Ay, siyak, madam. Nakabakak, mat. Anya ngay, pumanaw tayo dito, eh? Nagdakkel tinaabak kanya. Awanin kwartak. Ay, siyak, madam. Nay, boss, tigam ko kwarta. Bueno, pumanaw tayo dito. Intay mangalay ti kwarta. Kalpasan na. Agsubli tayo matlang. Sige, madam. Kanayon ti panakabak ko ita. Sige. Intayon, Bart.
Kakatwa, intayon! Alaki kwartak. Ngayon dulin ko di kay kabinet. Anya ko man umabak manenday toy, iti sukal. Anita, pangusaram iti dayta kwarta. Adda pang usarak. Sugal. Apay. Sugal. Nagadumot ten dayta pag sugal mo. Awan bibiyang mo. Kwartak day toy. Ibusam ka diti kwartam iti sugal. Sumardeng ka man. Kasla ka na dalos at tao. Agpadatan tupay matlaang aman nugal. Nakarkaro kapay. Anita. Di nagpakibiyangan. Ragsak ko daytoy. Agsugal kamat no kayat mo. Kastati ko na ni Lando, ani? Agibales? Juan Victor, balsin na ka na dagiti ng patay ti day di amana. Nasayaat, ah? Ha? Nasayaat ko nang, Victor? Saan na nasayaat ti agibales? Kasta tinsursuro day di tatang ko. Dakas day ta. Amo, kasta mati planom. Agibales kamat. Ngam ulitak manan. Saan ang nasayaat ti agibales? Ngamin, amangan musik ka ti may sagmak. Ami? Pinatay daday di tatang ko. Ngam awan planok nga agibales. Tapang panunutak ti insuro na. Mawatak tirik na ni Lando. Nakastakmat. Nasakit ti naramid da. Nasakit mat kanya pinapasamak iti amak, Victor. Ami? Ngamjak kalikaguman ti agibalas. Isu akas ta kumamat kada kayo. Ikatay nyo iti panunod nyo ti panagibalas. Anya, agawitan Victor. Nalpasan ti klase tayo. Wala, agawitan. Awan mat sa balya pa pananta. Sige. Kami maglayon tayo ni Ami. Sarong karanta. Sige, sarong karanta. Kaya nagpatulong tayo kung na iti project ta. Wala na. Sige. Aglayan tayo na, tagpatulong ta. Dardaras malpas, nantamang tulong ka data. Ala, tanga Roden. Amon Victor, mga pa iti panunod ko ti panagibalas. Kasken ka, kaya't kung iti agibalas. Ang sampay nga ita. Lando? Dumtang to day tagon damay. No ita. Saan ko kaya kabaylan? Miso nga orayak ti tiyempo kabalak to ti agibalas. Agpada tayo ti karirik na, Lando. Kastamot ti tayo ti panunod ko. Tano ita? Jak pa'y kabalan. Intong dumakala. Isunto ti panagibalas ko. Pure siya. Saan na mabalin na baybayak ti naramid da iti amak. Awan basol ti amak kadakwada. Ngam pinatay da. Awan mat basol da di apong ko. Ngam pinatay da. Dakas da tao. Dagita tao ti rumbang amatay. Oh, asidagtan iti balay dami. Agawan ta ti magna. Tapno darasta makasampay. Ammom ka di dayjay, agayam ko, Bart? Baknang dayjay. Ado, ti kwartana. Wan, madam. Amok dayjay agayam mo. Bakna nga doon niya. Kayat ko asar kanyo ti balay na. Katakawan nyo amin, a kwartana, agraman alahas na. Apay nga katawa ka? Gaputa nakadidinlaw, anay boss ti kwartam, madam. Wan. Awan kwartak ita. Gaputa na ibos iti sugal. Iso ang mga ramid tayo iti pamos. Pusan. Agas sa mga ngamin, timpa bakyo iti sugal, madam. Gaputa kayat ko ti makasumpot. Ngam awan lakta. Malas at talaga. Ket, kano ti kayat mo panang ipatungpal may ti plano, madam? Inton, Rabi. Matungpal, madam. Sir, kanyo ti balay na.
Isurok ti balay na, katsarkan nyo. Alaan nyo amin na kwarta, kan alahas na. Amangan no lumaban, madam. No lumaban, patayan yon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil the bite kan senyora. Napasnag man iti pa nagsarsarita da iti hardin. Duduada pa eh. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Bilibak mo't kadakwada. Kanayon nga isuda ti agkuyog-kuyog. Idinto taman mano nga agkuyog da senyor kan senyora. Kaslamot tan ni Bart ti asawa na. Ta iso ti kanayon na kadwana. Ay, inakman kiti agisagana iti Diyos. Taikak ida iti inumanda. Tabarang adda manggag ko apag sarsaritanda. Kas lang aming adda manandakas nga aramidan da. Nalaing ka talaga, Bart. Patayam. Okay lang. Uy, madam. Ngamkas iti sigod. At damat kukuha. Natural, Bart. At damat para kan ka. Ikan kanto, iti bingay mo. Senyora, Bart, intimplaan kayo iti inuman nyo a juice. Sino tinagkuna nga itimplaan na kami iti Diyos? Apay, inbarak kadikan ka? Kwa madam, nakita kay ngamin anapasnak nga agsarsarita. Ano? Pumanaw kan ditoy, Ella. Saan da ka kasapulan ditoy? Owen, senyora. Tibwisit a babae. Nangag na nga tati pagsarsaritaan ta. Saan mat siguro, madam? Ure daman nang dinda. Saan namat lamawatan? Ti salbag a babae. Man nakibiyang. Jak unay naawatan ti pagsarsaritaan da senyora kan Bart. Patayam. Kunamat ni senyora kan ni Bart. Dayjay laang tinalawag anang ko. Asino na ti patayan ni Bart? Ay susapo. Addaman nga tan pamapatay ang mapasamak. Anyamot ta na. Rinukar at talaga ti panunod na. Kat, kumusta na gagayam mo anak paskan, Simon? Ni Rodrigo Basilio. Iso tinagpaskan. Dita bangi rabantay ti ayanda. Wen, baknang dayjagayam ko. Adot isa ni Kuana. Inartapan na ka. Day tate ko na. Ngemsan ko may tulog. Artapak to ti kinabaknang na. Adon ti sanikwam. Gapo iti inag-agumam asanikwa ti sabali, Simon. Ngam, saan mulat ta maartapan ti kinabaknang daychay a Rodrigo? Nagbidot ka nita. Jak itulok akasta. Tadan tugon daway amatagikwak dagiti amin asa ni Kuana. Sika, maartapam ti kinabaknang daychay a Rodrigo? Sige, ipakitam akabaulam. Sige, pero ang maamin ang kwarta ka na lahas mo. Tama saan, matay ka. Saan? Jack, itulog. Kastanga yung marakang. Takbo ka ng diipot na, boss. Sige, arawan nyo. Takawan tayo amin na mabali na matakaw.
Kang lunan ti kwarta kan alahas. Naglalaing tayo talaga. Na-strict tayo ti malay, dahil jabak na. Pinatay tayo ti lalaki, nganda ti ruwan ti balena. Wan, nalabit ngay so dahil ti driver na. Bueno, ordinero na. Nagmay-may samat gayam tayo dyan, tunyo ti balena. Tayo la pinatay tayo ang lalaki, ti kadwa na. At dahil ti abroad, dagiti anak na. Isungag may sa. Kat ti asawa na, napayagan na pimusay. Kasta ti ko na ni madam. Naala tayo amin na kwarta na. Kan inrakit tayo pa ititugaw. Sana basta makarukat. Awanan niya man na no makaroon. Di na tayo matlamay lasin. Gaputa daabungot tayo amin. Oh, Bart, swerte. Aka talaga kada kayo apasurot ni. Agyaman ak, ha? Madam, tayo bingay ni. Di mo liplipatan. Di kagdanag. Ikan kayo itibingay yun. Narigat mo tadi ka ibingayan. Tada kayo mo tinagbambanog. Ibingayan kayo, Bart? Agyaman kami, madam. Kat, pinatayo ka di day jay, agayom ko? Saan, madam? Anya? Saan da kami matlamay lasin? Gaputa nakabungot kami amin. Awan, tinaylasin na kada kami. Sigurado ka? Narigatan, Bart? Amangan no madaksanak. Amangan no mairamanak itiday ta. Di kay madanagan, madam. Saan kanto madaksan? Nasayaan. Ala, mabiit lang. Daykan kayo itibingayo. Ay, at ito'y inumam a Diyos. Nagyaman na kaila. Ay, tungan. Sa dino ka di tinapanan nyo idirabe eh. Parbangon kayo na simangpot ah. Adda ka di pinatay yung atao? Anya, si Kamit. Anya pinatay sa asawang. Awan pinatay me. Anya nga, Rod. Sa dino tinapanan nyo idirabe eh. Ibagaman ka nagtipod no tungan. Apay ka interesado ka, ha? Ay, kwa? Saan? Damdamagag laong. Amin, parbangon kayo na simangpot. Apay, idandanagam ni Bart. Taparbangon kami asimangpot. Ay, saan? Apay, takos ka di tagdamag. Naguray ka ban? Apay, talaga ka di mo kayat ni Bart. Ay, natarmat. Saan ka de? Anya? Natarmat ni Boss Bart. Nagruna no agibarbas kan agpokis. Apay atay tatibagbagam. Ibagbagak lang tipod no, ila. Sungbatam kami na ni Boss Bart. Tay ayatin na kamay. Apay anapan di tati saritaan. Tidamdamag tisong batam tungan. Sa dino tinapanan nyo idirabi eh. Kan apay aparbangunan asimangpot kayo. Diya kaya tasong batan day ta ila. Awan ti mauray mo kanyak asong bat day ta asaludsod mo. Boss, kano nga ta mapanmanandag iti amo tayo di Amerika? Diyan ka mo. Saan tayo nawayan no, adada? May mayat no, wanda? Ngamin, maraming tayo ti kaya tayo. Aglang ay tayo no kaya tayo. Mabalin mo mataglang ay no kayat mo. Amakan no akong ni madam, narigatan. Abay. Anyang amin ti pampanunutan mga ramidan tungan. Rumaka. Sa pulag kumatay karisabong apagduyosa, boss. Anya? Natap kanyak dadya karisabong. Ngem iti ka nito amatiliw kon. Saan ko napaluspusan, ay? Dahil talati ka na yun ngay bagbagam. Ngem awan mo't mararamidam tungan. Aha. Nukurso nadam. Yagawaam agam magay. Panyaray ko yung mabasa iti pagwarnak.
Sa imat gayem ni Anita daytoy. Oh, anya day basbasa iti pagiwarnak. No katagsapan ti pagiwarnak ti basbasa amon. Saan ka diya gayem mo daytoy adda ditoy pagiwarnak? Anya? Kita akman? Ha. Wala. Ni Gloria daytoy. Gloria Alfonso. Sinerak ti agtatakaw ti balay na. Juan Simon. Tigayam ko daytoy. Mapakawan gayam. Sana bali? Baknang mat? Kan may sa? Saan da analasin the Bart? Aniya. The Bart? Juan? Amom ka di, ada Bart tinang serak iti balay na? Saan na anailasin ida? Gaputa nakaabungot da. Gayem mo. Gamay. Di ka man, Simon? Anya ko matimadi iti dayta? Nasaya at lagta dayta? Awan timadi kanyak. Kan kastamot kan ka? Saan ka di? Tauray madi nga ramin. Nasaya at lagta para kadata. Nagbiit, di pa naglabas ti Aldaw, Victor. Madanin, di pa nagbakasyon niya. Wen, Mang Ignas? Say-saya atem, Iti kasta, makapasaka. Wen, Mang Ignas? Nangangato mo't nagiti grado? Sa bagay matkinti, Mala, say-saya atem lata. Tamay mayat mutlaeng, no saan bumaba nagiti grado. Wen, Mang Ignas? Talaga say-sayatek, takayat ko ti makaadal. Tulungan ka, Victor. Aging ka makalpas ka. Agadal ka lata, iti korso akayat mo. Victor, di mo ka di kayat ti agbalin apade. Ha? Padi? Uwan. Numabalain. Padi ko ma, ti kayat ko apagbalinam. Iti kasta, addan to padi, iti dayto a lugar. Tano addan to padi ditoy. Addan to mangyadal, iti kinakristyanaw. Wenno iti na Diyosan a kapapalain. Ha? Wen, Victor. Kayat ko apadi ti pagbalinam. Iti kasta. Agpadi kanto, ito'y lugar tayo. At dagayang nastrak ti balay na idirabi Sinerak dagiti agtatakaw. Kas iti mabasa iti daytoy apagiwarna. Anya ti aramidem dita? Apay anakatakder kalatta? Ha? Kwa, senyora. Basbasak daytoy apagiwarnak. Ay, kitaan nyo, At dagayang bak nang abakat asinrak dati balay na idirabi Kat, anya ko matibibiyang mo iti dayta? Talagang adu ti mapaspasamak dito'y ili tayo adakas, ma'am. Di pa'y lamakimat dagiti ajablong. Asino? Ti makimat? Dagiti awanan puso kan kararwa, madam. Dagiti demonyo ti panagpampanunot na. Anya? Ha? Ay, sige, madam. Inakon ija kusina, tagdalusak. Ay, jakmet na puutan tinsawang ko kan ni madam. Kasla pinasagidak metan. Anya ko ma. May samot ngamin arinukar ti panagpampanunot na. Awan asi na itipada na atao. Agpalamiis tayo pa'y lag ita, Bart. Saan tayo pa'y asumbrak iti sugalan? Kan saan pa'y nga iti dahi akan ito? Iti panangin lako yo iti alalahas at inakaw yo. Iti dahi jay agayam ko. Piman mo't dahi jay agayam ko. Ngam swerte na. Tasaan nyo apinatay.
Saan mat nga minalimaban, madam? Iso at di mi pinatay. Saan na payagasa? Ala, agdiritso ta iti balay iti may sagayam ko. Idiritsom to'y lugan ni Jaya. Iti balay ni Amiga Ophelia. Wan, madam. Amok na Jaya. At damot sinyirakan ko na. Katnaskan nga agbayadan. Yak makita ni Ami Ayan nga tati balay na. Apay nga awan ti mangibaga kadag iti pagdamdamaga. Kunada di dam mo. Diyos kay. Kailiw ko na makita na diya balasitang. Ya! Sige, pardasam kamalyo. Ya! Ya! Itulog ka na dyan talaga, Ami. Larigat nagmay-may saka. Amang ano, masalaw mo man ito nakakabalyo. Katramasun na katay. Wan nga rod. Iso amabuto nga kun ngagmay sa magmag na. Amang ano agbaligin itidaka sa panggap na kanyak. Ha? Victor, nakakabalyo. Amang ano daytay agpang panggap kanyak itidakas daytay nakakabalyo. Ha? Oh my God! Aglamang ta! Oh my God! Victor! Di ka matagari. Aglamang ta dito eh. Di ka agkut-kot eh. Nagsardang iti batang tinaglamangan ta. Basta di ka gargaraw. Di ka gis. Kunakmat adi ka garaw. Wano mga ramid iti pakadlawan na ngaglamlamang ta dito eh. Victora, atay-tan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Victor, ano ti aramidan ta? Silakan kayo! Nagbilang ak iti talaw. Hindi kayo pa rumar, kalapasan ti pa nagbilang ko, paltugan kayo! Pesa! Tua! Ami! Oh my God, Victor! Rumata di tinaglamangan ta. Ito na yun, di kayo nakitay-tay. Sanda ka may lemangan. Anya ti aramidan ka na kami. Tay kaduan ni Bart daytoy. Ay, si ka lalaki. Agawid ka no sa di naman ti bagawawidam. Ha? Victor, kinak panawan. Bilang ang kikitalaw, ubing ka lalaki. Hindi ka may lapumanaw, paltugan kan. Palubusan da kami ado nga gawin. Ha! Dua! Saan? Di mo paltugan! Ami! Victor, mapangkan. Ang mga napaltugan ng kapay. Sige, Ami. Good boy! Oh my God! Sabong! Nagsakay tayo ti kabalyok. Ha? Nagsakay tayo ti kabalyok. Tatapapanan. Jay, nakadayodan. Surutak ida. Tarayal kon. Di dakmat lang makita. Gaputan nakadayodan. Surutak ida. Ang mga ano niya ti aramidan na kiniami. Oh, sobra! Kumahikaan, karisabong. Tulungan ka na bumaba. Saan? Diyak kayat! Kasama kan ditoy! Diyak kayat di bumaba dito kabalyo! Diyak kayat! Sapulin ka. Napanam. Adda ka lagayam dito eh. Anya tinapasamakin ka. Mang Ignas, imbagta na salaw kayo. Kamkamatak di kaduan ni Mang Bart. Insakay na ni Ami, iti kabalyo na. Ha? Umay ka, Mang Ignas. Isalakan ta ni Ami. Pagkaramidan na lakit di tidakas. Umay ka! Ay, di nag-iguyod ah. Saan?
paglanta. Agawa ang mga lumakapot na dyan sa iraw kat makamatang na tayo. Iwan mga Ignas. Makapukotan to'y gayam mo. Ame, nakapuot ka. Sinakroinak mang Ignas. Mala, umay kayo. Agawaan niyo, dito iti paglantayo. Punta nani. Oh, at iti jogging pants ko, Ami. So katamday tapaldam na pisang. Juan Victor. Victor. Di ka nagsangit. At datayon dito asyenda. Awanan ti pakaisagmakam ditoy. Victor. Ikaw na agbalikin day di a tao amang gundaway kanyan. Agyaman na tain sa lakanda. Nasalaw ko ni Mang Ignas. Tasapsapulan na gayam. Impulong ko tinapasamak kan ka. Iso at tinulungan nakmat. Naging inayad kami nga masidagitayan nyo. Di ka gargarawi din. Kunak no pinatay na kanday di lalaki. Anya? Idi kuan. Tinupakan ni Mang Ignas iti bato ti ulo day di lalaki. Kat napukaw na ti puot na. Anya? Jak amo itan. No anya tinapasamak iti day di lalaki. Amang ano nakapuoten. Pinatay nga ta? Jak amo. Ngam no ipatay na ti pan nakatupak ti ulo na. Gungguna na. Kas jay ti maiparbang kadagiti dakas at tao. Ala, mangan tayo pa'y. Ame, mangan ka pa'y. Juan. Saan ka nagbabay nami? Ala, mangan kakit din. Agawit ako man. Amang anong sapsapulan nak ni nanang ko. Ha? Saan ka pa'y nga agawin? Ang mga no makasalaw ka manan iti dakas ti pampanunot na dita. Mang Ignas, sapulan naklakit din ni nanang ko. Siya kon, di mapanidyo balayaw. Nakakasaritak ti inam. Ibagak adi ka pa'y makaawid ita. Ibagak nga adda ka itinasayata ka sa saat. Uwi no saan, itunod kan tao. Ngam saan pa'y nga ita. Agtungpal ka kanya, Ame. Pagsaya atam ti bagbagak. O sige. Agyaman ak iti panangisakit yung kanya, Mang Ignas. At tagahan ni Ami dito, ayan mo Victor. Gapok iti balayda. Angin mawan ka nun ni Ami jay. Isumuti ko na ni nanang na. Lando. Lando. Iti ipapan mo dito yung asyenda. Awan ka dito nasalaw mo alalaki? When no nakakabalyo alalaki? Awan mo Victor. Apay? Madamdaman to nasalay-sayag kan ka tinapasamak. Umay ka Lando. Agmerienda ka pa'y. Siya kung ti mangisagana iti merienda na, Victor. O sige. Kita Victor. Anyati ko naman napasamak. Isalaysay mo man kanya. Ito'y tanamak na ngagturong iji balayaw, Ame. At sa bali apag naan dito eh. Wen, Mang Ignas. Saan ka narumrumwar iji balayaw? Bay amaw ani Victor timang sarsarong karken ka. Saan ka niyo umay iji asyenda? Nang runa ket awan kadwam. Wen, Mang Ignas. Saan ka aparitan? Nga umay iji asyenda. Ngam pampanunutay nga amangan no adamanen masalaw mo adaka sa tao. Maawatak, Mang Ignas. Ado ti dagas sa tao diti lugar tayaw. Iso akanayon ko mati panagang nagtayaw. Tapos tayo pasurot ni Don Simon Victor. Isudan ti kadaksan na tao diti lugar tayo. Among Victor. Talaga kaya't kumunti agibalas. Nanya ti ko na agibalas na. Patayin tamot ida. Makarita kiti kasti mapaspasamak Victor. Saan Lando? Adda panawan ti tunggal banag.
Nuko na mga gibalis ta ita. Panagkunak. Saan tayo panawan? Ha? Apay? Awan gaway ta iti armas da. Anda paltog da. May sagmak talahan. Unan niya. No ita. Narigat ti pampanunutam ang mapasamak lang da. Sige gayam. Orayan pa yung umyo kanito. Balsel ta na kita at tawa. Ato yung tiinuman nyo apagpalamiis. Agyaman kami, Ella. Sige, panawan na kami, Ella. Sige, madam. Jak kayat ti aramid day tanga, Ella. Manakibiyang no datuma. Iso a pinapanaw ko. Taamangan no adamang ngagna apag saritaan ta. Madam. Narigatan. Amangan no makaaramid iti kontra kada tayo. Saan mat siguro, madam? Rumbang laang asaan ang makibibiyang. Gaputan no agkibaltang. Amangan no mapatay ko. Ha? Tungan? Si Kamad? Na, anya tinapasamak iti ulong? At damat plaster na. Pangamugan iti kabalyok. Inakasarita ni Bart. Na, pinanawan na latan ti kabalyo na. Hoy, kabalyo, umaykan. Ipankan iti kwadrayo. Salbag katungan. Sabi na tinapnapanam. Apay nga itakalaang. Pasensya kayon, madam. Anya na itanda iti ulong. Naplastera na. Wah, gapgapok iti ospital. Ipagas ko ti ulok natupakan iti pato. Anya? Apay dayta. Asino tinangtupakan ka iti bato? Dayjay nga Ignas. Anya? Ni Ignas? Tabay. Nasingpot ni Ignas. Nga mapay anay turad na ka apagaramidan iti kasta. Kwa, madam. Sige. Isalaysay mo tinapasamak tungan. Kasta tinapasamak? Ha! Kasta kayam tinapasamak? No apay anagaramidan na ka ni Ignas iti kasta. Laglag ka talaga, tungan. Boss Bart. Ha! At damat gayam makagapo? No apay akasta ti inaramid na kan ka? Diya kaya ti inaramid na kanyak, madam. Iso pals... Ha! Saan? Amabalin! Iso titaltal ka ni Simon, igi asyenda. Mapagtalkan day chay nga Ignas. Iso at di mo pagaramidan iti dakas tungan. Madam. Ulitak. Iso titaltalkan ni Simon. Iti asyenda. Iso at di mo pagaramidan iti dakas. Madam, kasanawag matan. Kasanon dito inaramid na kanya. Basol mo no apay. Tungan. Salbag ka. Agraman ka risabong. Di mo pakawanan. Anya itan teramidan tayo, madam. Basta saan nyo apagaramidan dayjay nga Ignas iti dakas. Bart, tungan, nalawag ka di? Uwan, madam. Kat iti ka nito nga dakas ang mapasamak kan kuana. Amuklatan ada kayo. Maawatan da ka di. Tungan? Uwan, madam. Nasaya at lang unay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rumora kanita. Sarong karakti kayem ko ang mayor iti dayto yung haili.
Ni Mayor Douglas? Ta sino kumapay? Sige. Mapankalat ta. Awan bibiyang ko. Adamot pagnak ita. Sa dino? Income sa rungkaran dagiti mulami ni espesyal. Dagiti marihuana? Oy, Ala, makamuka. dakala kwarta ti maipapaay dagiti mulami a marihuana. Iso ama sapol a maaywanan da. Awan ka din sa bali nga imulayo, asa na dayta? Taan niya ti kayat mo. Agmula kami iti mais, balatong, wano, aba? Anya kumangay ti maipaay dagita? Ala, makamuka man langin. Sige, pumuara ko, Anita. Rumuar kami matan kadabait. Asikason mi, dagiti marihuana. Rumuar ni senyor. Si marunumat da senyora. Kadwa na dagiti sa iro apasurot da. Anyaman nga tan tidakas nga ramidan da. Naimbag pa'y ni senyor. Taawan ti amok nga aramid na amade. Ngam ni senyora. Nagdakas launay. Wen. Nagdakas launay ni senyora. Rumuarak mat. Inak ija asyenda. Sana bali. Bilinak ni Nana Linda ala bandera. Taisupay laang ti makaamod iti mansyon. Inak ija asyenda. May mayatan na nagkabalyo ak. Tapno damdara sa kamakasangpot iti asyenda. Kanday to'y matlang kabalyo ti aramatok na agsublay. Kabalyo da ito'y ni Senyor Simon. Ha! Ha! Oh! Ela! Adda ka, Mike. Ay, wen Mang Ignas. Rimuar dagiti amo tayo. Iso ginundawayak mo ten Nagkabalyoak nga imay dito'y tapno dardaras. Mala, siya kung ti makamu iti kabalyo arag sa kayam. Mapan ka di taunag. Aday pagagkan ka. Sige, Mang Ignas. Anya? Ay, si kagayam ti akin gapuanan iti kasya nakitak kanitong an. Naplasteran ti ulo na. Agasam? Ramusin na din ni Ami abalasitang? Anya? Anyam ti aramid da? Gunggunana. No apay ana aramid ko kinkwa na tikas dyan. Kat, kasanungay Mang Ignas. Nairupaan na ka nitong an? Idi tinupakam ti ulo na iti bato? Natalyaw na. Nauna. Ay, Diyos ko. Amangan no na ilasin na ka. Kat balsan na kanto. Masapol nga isa ganaak tayta. Narungsot dagi di atat tao Mang Ignas. Awan ti pakawanan da. No, ipatay kunto dayta. Awan mabalin ko, ela. Anya? Pinaskan. Naisalakan ko ni Ami iti dakas nga ramidin tayo dyan lalaki. Ay, Mang Ignas. No, bilang tawan tugasat ko. Si Kanti makamaw kini Victor. Hindi ka kumamot agsaw iti kastaa. Ela, di tayo maibagati gasat tayo. Uwan. Hanggang agan-anad kayo akanayon, Mang Ignas. Uy, aramitek tayo ta. Ngam no bilang, tanadamag munto amay sa ako na bangkay. Amumon no asino ti akin gapuanan. Mang Ignas. No bilang takas tanto ti mapasama, di mo ko mabaybayan ni Victor. Kaasimad. Wen Mang Ignas. Agan-anad ka kumakanayon. Agan-anad ka, Mang Ignas.
nagsayat ko man no si bibiyag ka pa eh. Anya ko man naragsak ko. No adda ka pa ito yabiyag. Anyan. Dahil langin ladawan mo ti pakakit-kitakan ka. Dahil ladawan mo ti pakalaglagipakan ka. Nanang. Nuamum la ko matinapasamak kinihapong kulas. Pinatay dagiti dagas sa tao. Nupay kasta. At damot mangipatpatag kanyak. Nga uray awan kayon, nanang. Victor. Anya ti pampanunutan dito'y sirok to'y dakil akayo diti paraangan. Aglunuha ka pa'y. Mang Ignas. Tanya dahi tayo igkamam. Ladawan samat. Ladawan dahi dinanang ko, Mang Ignas. Nan, kita man baraw. Uwan. Malagip ko tinam baraw. Napintas a babae. Anak dahi di apong mo akulas. Sayang, tanapayagan ating musay. Tidak pa'y malagip, noan niya idin timpatay na. Nagsakit ka no, Mang Ignas. Kastati ko na dahi di apong kulas. Nagpay ide ababaw na hindi inam. Diyak mo no asino ide pinagpayan na kas babaw na. Mang Ignas. Hindi ko nagawi dahil kat masikog gayam ide. Sika ide tisikog na, Victor. Kasta gayam. Diyak mo no asino tinakaalaan nakin ka. Diyak mo't amaw no adamot kidi kaayan ayat day di inam ang Maria Elena winawan. Aging ga na amwak anak kapagpas ngay kayaman. Kasta gayam. Sumagmamano payabulan na amwak metan amalamlamayan di bangkay na. Mang Ignas. Kahit nalabi podno ti kunam anatay gapo iti sakit. Sayang. Diyak pulos nakita tinak, Mang Ignas. Kat da ito'y laladawan na ngayon day di apong ko akulas, ti pakalaglagi pak itina. Victor. Iso nga'y duldulin ko day ito'y aladawan day dinanang ko. Tada ito'y lang, ti pakakit-kita akan ko ana. Tunggal malagip ko. Na, agawaan nyo ti proseso na kita ang marihuana. Takno ma-deliveran. Wan, madam. Saan namin nanalaka? Iso aguray kayo pa'y. Iso nga rin ako nga agawaan nyo. May mayat matlang no sana maapura, madam. May mayat no may proseso na imbag. Tapno awan ti ado a question inton may deliver. Sige. Saya atin nyo nga rin. Naimbag abigas yung senyor. At iti kapeyo. Agyaman na. Ni senyoram, awan ka di pa eh? Awan pa'y, senyor. Kasta ka di? Ay, napanan nyo ka di, senyor? Sinarong karak ti gayam ko ang mayor, iti ili tayo asan Isidro. Ah, ni Mayor Douglas. Wen, Nagsingpot dayjay a mayor, senyor. talaga anasingpat. Agsinsinublat na kan ni Paulo Martin. No ag mayor ni Douglas, agtaraymot ni Paulo Martin kasbi si mayor. Kat iso ti mangabak. Kastantumot kan ni Mayor Douglas. Agsinsinublat da. Wen nga rod. Adda pa'y nga rod nang nagko, adida kayat apasublat ti takam da. Talaga lang iso ti kayat nagiti tao.
Ay, wala, senyor. Sakto pa'y, kat iso dati number 1 nga inkurit ko iti balotak ide. Kasta? Wan, senyor. Ngamin, iso dati maiparbeng nga agtugaw dito'y ili tayo. Ay na, narunutan dagiti adigito'y kalapaw mikin ni Dalmas. Kasanumot ngamin. Saan min apagnanaitan? Dalo saklaan. Sa kalpasan na, pumanawak mutlaan. Saan abalay ta sinarong karak ti tanem na iti marina? Dalo saklatan ti kalapaw. Kalpasan na, pumanawak mutlaan. Ibaon kun tulaangan ni Dalmas amang sukat iti adigi to'y kalapaw. Sige, i-deliver yun to dagiti marijuana, Bart. Agawid ako ni Jim Mansion, kaya't konti agina na. Da kayon ti makaamo. Wan, madam. Orayan kayo ni Jim Mansion, nalawag? Wan, madam. Di na kusitan, Bart. Laglagi pam dayta. Wan, madam. Amok daytan. Kaano pa yan agkusita kaya? Ala, makaamo kayon. Amoyon ti aramitan nyo. Kano sa dino, ti pangipagnaan nyo. Matungpal, madam. Da kamin, ti makamo. Good morning, senyor. At ti kapeyo. Agyaman na kaila. Sige, senyor, Tainak isagana ti pamigatan nyo kan ni senyora. Kanya dahito nakasurat iti dahito ay pagiwarnak. Mangrikep amin abalay pagliwliwaan. Sigun iti mayor ani Douglas. Pagiwarnak maninday tabas-basaog, Simon. Wan, kep ibagbaga dahito ay pagiwarnak. Amarikpan dagiti amin abalay pagliwliwaan dito ay ili tayo. Agin sa santo at talaga day ta Mayor Douglas. Kan kunana pa dito ay. Agraman ti pagsusugalan. Anya ti kayat nasawan? Marikpan dagiti amin na pagliwliwaan. Wano dagiti klab. Ken karaman matan ti pagsusugalan. Day tala ang tiliwliwak. Ti sugal. Ngamparikpan na pa'y. Agin lalaing at talaga. Anita karbengan na day tagaputa iso ti mayor. Kasladyak ammo ti kinarupat kwarta day ta Mayor Douglas. Amok tupay metlaang nga adda bingay na iti mapaspastrak iti sugalan. Wano dagiti club? Sigurado ka iti day ta? Wano? Parikpan na pa'y nga rod. No adamot mabingbingay na. Iso nga rod amas daawa. Anita na singput nga main ni Douglas. Iso di na siguro kaya't dagita aklas iti pamastrikan. Kasuron ko day ta Mayor. Inton kuan, ikak iti pagnakman na. Ne, kanya ti kaya't mo asawan. Paltogak tapno matayan. Anya? Anya ti katawaam? Tay kunam ka di ikat nalaka? Nalakalaang no siyak ti agtignay. Agkalma ka lang, Anita. Total, di mo mo't ipatay no di kagsugal. Unsan? Mabalin mo't ngay lembang nyo, di pa nagsugal nyo. Asaan kat apatayam ti mayor. Dakes ka, no basta ti araminam. Anya? Sana nalakaday ta apampanulutan. Ella! Ella! Senyora! Inkay lukat ti gate! Agawam! Sino ti dimtan, senyora? Inkay lukat ti gate kunak! Jak inbagang agsaludsog ka! Wan, senyora. Inakun. Nagsaya aton ba? Kwarta manan! Ang damin kada kayong ti kwarta, madam. Sige, mabiit lang. Daitad ko ti para kada kayo. Tapno, adamat serbiyo ang nagbambanog. Naglagi pa niyo, madam. Ato kanya, tasak ti busta. Wan, amok dayta.
Sige, taitad ko, tibi ngayon. Tungan, agmay-may sa kamot dito'y hardin. Kaya't ko ti agmay-may sa ditoy. Tanasakit tinakam ko, gapo itinaramid na dyan nga ignas kanya. Ha, tinupakan nak idin iti bataw. Nailasin na nga iso tinang tupak iti bato iti ulo na. Ay tungan. Anya nga iti aramidom kan kuana. Balsam ka di? Wine. Patayag. Anya? Patayag na dyan nga ignas. Diyak mapalabas na ito yung naramid na kanyak. Anya? Kwa. Adamat siguro ti makagapo. No apay akas jay ti inaramid na kan katungan. Ada siguro inaramid mong adakas. Uretay. Naturturayak mo misaw. Iso asa na mabalin na kas ti tiramida na kanyak. Ay? Saan ang mabalin ang pagaramidam ni Mang Ignas iti dakas? Wala pa iti dinasaan. Basol mo matlaang. No apay at tinupakan na ka iti bato. Rapist ka ngamin. Anya. Ipulong ko na ito ka ni senyor. Ditakan. Ure agi pulong ka. Patayag lat na dyan nga ignas. Ure anya pati mapaspasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinayaban kayo adwa, Bart, tungan. Adain daron kanyak ni Ella. Senyor, Ibaga kada kayo na ito eh. Diya kaya tapagaramidan nyo ni Ignas Inindakes. Nalawag. senyor, Iso tital ka kay Diya Hacienda. Iso diya kaya tapagaramidan nyo ti Dakes. Nalawag. uwan senyor. Nalawag, tungan. Uwan senyor. Agar aramid kay tumot iti nasabang. Iso day tatimaganab yaw. Nihitungan na, senyor. Senyor. Laglagay pa nyo timbaga. Diyak kaya tapagaramidan nyo ni Ignas iti Dakas. Awanti sa bali at alkag iti Hacienda. No saan nga iso. Sana mabalin na diyak mabalas na diyak Mang Ignas, Bart. Patayat. Relax ka kadilang, tungan. Magagara na kon. Saan pa'y nga ita? Tanwag dadakas sa mapasamak kan kwa na ita. Sigurado, sika ti mapabasol. Ha? Iswasan pa'y nga ita, tungan. Urayan ti umno agundaway. Saan amay may satil daw? Agpanunot ka na imbag, tungan. No kaya't mo agbayag ka pa'y kada Don Simon. Agtungpal ka, iti baga. Boss Bart. Balsan ta day jay nga Ignas. Ngamsan pa'y nga ita. Gaputaw na siya. Masurunak iti day jay nga Ignas. Gaputay iso ti pabasulak. No apay ajak na bunod idi ni Ella. Iso adi kagdanag tungan. Patayin ta day jay nga Ignas. Ngamsaan pa'y nga ita. Mang Ignas! Ella! Nagda ka, Mike. Wen Mang Ignas! Sa anak nagbayag. Ginundawayak laang tipad naturog ni senyora. Agungot day jay no awanak iti mansyon. Apay, anya ti ibagam? Mang Ignas, umay ko la ibaga ti kanayon a panaganad mo. Adda nga min plano nitong amang pataykan ka. Umay ko ibaga dayta. Tapno agsakbay ka. Agyan kalatan diti Hacienda. Amangan no masalaw mo nitong kat agbaligi amang pataykan ka. Anya? Agannad kayo kumaakanayon, Mang Ignas. Sige, dayta lang ang tinapatog na ibagak. Ti panaganad yo. O sige, inakon Mang Ignas. Sige, Ella. Agan-andag ka, iti panagpataray mo iti kabalyam. Wen Mang Ignas. Hi! Nasken niya raw nga aganad kami kini Victor. Narigatan.
Ang mga no agbaligi dayjay asa iraw amang patay kada kami. Nasayata si Mang Petkan manipod pagadalan nyo, Victor. Wan, Mang Ignas. Nasapa kami na dismiss ita. Iso nasapak mata si Mang Pet. Victor, pagpagnaam no kasta mapan ka iti pagadalan. Iti kang runa na kalsada, nagturong iti kabisera, Mang Ignas. Dumngeg ka iti baga, paro. Saan kan amagnapay iti kang runaan a kalsada? Manglikaw kan. Ha? Isurok ken ka ti sabali pay adalan niya agturong iti pagadalan nyo. Mang Ignas? Iti bantay di tamyanan. Ije ti pagnaam, baro. Kuyogen kan taw inton bigat tapno maisurok ken ka. Apay ka di, Mang Ignas? Basta di kan magmagnapay iti kang runaan a kalsada. Masapol ngamin naganad kamay. Amangan ngamin no oray sika, ket pagaramitan mo't dadya aripes iti dakais. Amangan no balsenak, ket iraman na ka. Ha? Diyak kayat nga iraman da ka no bilang, Victor. Wan, Mang Ignas. Agtong palak iti kunam. Nasayaat nga rod no kasta. Agan nata, tadita ammo ti pampanunuton dadya aripes. Ti lalaki at tinupakak iti bato ti ulo na. Dakas at talaga dahi ti alalaki, Victor. Dandaninak ginundawayan. Saan ka na rumrumor dito balayo, Ami? Ang mga numaulit man ang tinapasamak. Wen, sa bagay, adamat kiti dalan na sa bali. No kayat kaasarungkaran iji asyenda. Insuro kanyak ni Mang Ignas. Urayam lata na sakti mang sarungkarkan ka. Amangan ngamin na may sagmak kamanan. Sige, no dahi tati ko na. Oh, atoy. Ha? Inpurusan kay ti prutas. Papaya kan goyabano dagitoy. Nalumdan. Agyaman at Victor. Nasayaat ka kayan. Victor, agkari ka kanyak. Ha? Agkariak? Wen, agkin na rita. Asaan ta aliplipatan titong galmaysa. Nga oray bumakat kan lumakaitan. Anya? Agkari ka, Victor. Wala. Sige. Agkariakan ka, Ami. Saan kan to malipatan? Agkariak mat, Victor. Saan kanto amalipatan? Laglagipon ka, akanayon. Alang Rodan. Kana man to'y prutas ngayon sangpet ko. Nasamit da kita kung ni Mang Ignas. Agyaman ak manin, Victor. Mangan tato, Saan lang siya? Amo, Victor. Naragsakat na adda ka. Uray siya. Naragsakak mat makadwa ka. Ala, agtugaw ka dito'y abay ko, Victor. Agsarsarita ta dito'y parangan. Mang Ignas. Victor, parok. Saya atom ko mati agadan, ha? No bilang, tawan ako ni ti abyan. No matay ako. Saya atom latta ko ma, ti panagadal mo. Anya? Ni? Apa yan, Mang Ignas? Kaslag pakpakada ka matan. Saan kumamot ka kasta, Mang Ignas? Victor, jak maawatan, ti kastoy amarigrit na. Kasla, saan ako niyagbayagpay? Saan, Mang Ignas? Hindi ka kumamot ag sarita iti kasta. Naawan ka. Kasanwak tupay. Paro. Kasanwak tupay no bilang, Mang Ignas. Suwa pangasim. Di ka agsaw iti madi. Diyak kaya mapukaw ka, Mang Ignas. Victor. Sikat ti kadwa ni ante lamang hipatpatag kanyak. Sikat ti pamilyak. Lumkas tamat tanti bagbagam. Victor Barok. No bilang taawanag to iti abiyag. Agsingsingpet ka kuma.
Agatang ka na imbag. Kayat ko, agbalin ka kuma a padi. Padi, ti kayat ko apagbalinam. Iti kasta, si kanto ti mangyadal dito lugar tayo, iti naimbag a sursuro. Mang Ignas. Umasitik ka man kiti, baro. Agatal ka na imbagwan. Ikarintay ta kanyak. Wan, Mang Ignas. Agkariyak nga, agadala ka na imbag. Pangasyo. Hindi na ko mapampalawan, ha? Pangasyo, Mang Ignas. Agyaman na kiti dito inalamiis. Adios, Ella. Tungan. Anya ti plano? Ipatong palmo ti panang patay mo kanimang Ignas? Apay ka damdamagam. Kaya't ko lang nga mamon. Wan, saan nga ita? Anya? Saan ka di binilin na kan ni senyor? Adi mo pagaramidan ni Mang Ignas iti dakas? Agtong palak pa ila ita. Agor-oroyak lang iti gundaway. Dakas ka talaga, tungan. Mamapatay tao ka. Da kayo kadagiti kakadwam. Balagan ka, Ella. Iti ka nito nga gipulong kamanan ka ni senyor. Isaruno kan tumat apatayan. Laglagi pang dayta. Isaruno kan tumat iti ka nito amakibiyang ka. O anya lakay, nalpasan, napalagdaan munti kalapaw ta. Wan, sila bakit? Nalpasan. Ken sinarong karak magtan ti tanom day di marina. Ay, nagbiit ti panaglabas ti aldaw, lakay. Kasla kaano la day ti nakaamamas apagtan iti biyag dagiti upeng. Wan nga raon. Ang mala, saan tan alagi pa yung tinapalabas bakit? Saanan anas kanda ita? Malagip ko lang amin, lakay. Kailiw ko ti upeng nga impaampunta. Anya nga tano sarong karanta. Ay, saanan? Amangan noan niya timakuna tinangampun kan kuana. Sa bagay pinapatag aywanan kan ipatag dati ubing. Bayam, saklaang ng timapan. Tamuak no nasaya at matlaang tinagbanagan dayjay nga impaampun ta. Sige lakay, amuam no anyan ti kasasaad na. Intong bigat, inakto sarong karan ti may sanga aputa bakal. Sapay lakumata makita ti ubing nga impaampun mi. Sapay lakumata nasaya at ti kasasaan da dito eh. Adda nga tatao. Itayak pa'y nga tuk-tuk-tok. Awan mo ti umay mangilukat. Ay naimbag nga oras mo, madam. Si kakade ni Mrs. Tobias anangampun ni ti Apo May. Wan tata, malagip kan. Umay ka. Agtugaw ka tata. Ay agyamanak, madam. Amok nga umay mo sarong karan ti ubing. Ibagak anasaya at ti kasasaad na. Ipatpatag mi unay, tata. Ay, mabalin ka di makita ak, madam? Nakaturog. Ngam ala, umay ka. Mapanta iti salat na. Nagpasan ti klase ta, Victor. Agawid tan. Wen, ngam sa bali ti pagnanta. Iti ka di bantay. Wen lando. Sige, iji nga ro ti pagnanta. Medyo adayo para kanyak.
Kaputa dayo ba si Tibalay mi? Ang awanan yaman na. Nataltalga din ni Jay pag naantalan do. Mawatak gayan. Awan gayan. Inton bigat. Awan klase ta Sabado. Agkita tayo Jay balay dami. Agpatulong tamanin iti project ta. Naglaing namin nag-drawing yan eh. Isumot ti paglaingan na. O sige, agkita tanto Jay balay dami inton bigat. Sige ganyan. Ang yamat ka ni nanang ko. Imbaon nakmanin amapan iti balay da nana Juliana. Singirig ka no itinautang na amay sa asalok abukal ti Kardush. Ay, sa bagay. Awan mat ngamin ti sa bali amay baon na, no ti siyak. Kandi na ngamin amo ti napasamak kanyak iti kalabas. Iso asyak latan ti ibabaon na. Jak kayatan nga ibaga. Isupay apang panunutan na. Basta ti aramidak. Agan nadak laangan. Ha? Dala pag ti kabalya. Aglaman ako na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.